Yes, inshuti z'akadasohoka rero bakunzi ba Ruhuka Empire kanongeye mbifurize igicamunsi kiza kuri we twumva mu masaha yo ku gicamunsi turi ku gicamunsi rero cyo ku itariki 26 z'ukwa karindwi z'ukwa Abrida z'ukwa 9 2025 birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa amakuru tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko ni ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tuba tugarutse kugira ngo tubabwire uko situwasiyo ihagaze aho urugamba nyamuneka rwakomeje kugenda ruba imbere nge mu buryo navuga ko budasanzwe tugiye kuba rero tuginjiramo mu buryo bwihuse cyane uzaminenge nyuma yo kumva yuko bagenzi babo bari guhura n'akaga gakomeye cyane turaza kubabwira ese imibare ni yihe bimeze bite bafitiye gahunda bayahaye ayahe mategeko turaza kuba tubikomozaho turaza gusimukira mu bice bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze amuraza kunyemera rwose dusimbukira nk'ahitwa i Bujumbura ku kibuga cy'indege rwose tubanze turebe ese amakuru ahari na ayahe bimeze bite kuko hari amakuru yangezeho yemeza ko ikijyanye n'ikoranabuhanga systeme technique na n'ubu rwose nyamuneka ikiri kugenda iva mu buryo navuga budasanzwe turaza kuba twikomozo tubiva imuzingo muraza kunyemera rero by'umwihariko dusimukire mu bice rwose bya hano muri rwose Minembwe ahitwa za Rugezi imirwano ikomeye cyane imirwano ikomeje guhuza twirwaniho n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC yabyuze ku isazi saa 9 nayo rwose ni imirwano turi bubabwireho tukubwire uko byifashe kugeza aya masaha turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko situation ihagaze dore yuko rwose nyamuneka imirwano yo yamaze kwa rwose igenda ikomeza ikibino imyiteguro idasanzwe by'umwihariko ku ruhande rwa intare zasarambwe mu bice byano za Runinga yakomeje isa rwose nyamuneka ishobora kuza gufata umujyi wa Uvira muri rusange birumvikana yuko rero Uvira n'ubundi ikiri mu kaga gakomeye cyane ndetse n'ibibazo navuga bitoroshye ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara nyamuneka nuko ubu tuvugana mu bice rwose byano muri Masisi naho rwose ngo ikitwa imirwano ikomeye cyane ayo mu rwego rwo hejuru ikomeje kugenda ihabera turaza kubabwira ibice birimo biraberamo imirwano ndetse n'uburyo situation ihagaze gusa kandi ubu tuvugana none muraza kunyemera tubabwire yuko ihohoterwa rikorerwa abanyamurenge muri Uvira rikomeje gufata indi ntera turaza kuba tubyinjiramo turaza kurebera hamwe amakuru arimo avuga yuko FARDC rwose ikomeje gushimuta abantu ku rwego rwo hejuru ariko kandi muraza no kunyemera turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda aturuka ahitwa za Mikenke Rugezi ahitwa za Molungwa ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye za Kipupo hariya ku birindo bya za FDLR uwitwa Mbahaga rero yongeye kurasa ashaka kwikora mu nda ibyo bintu rwose nyamuneka ni mu gihugu cy'u Burundi na by'umwihariko nabyo turaza kuba tubikomozaho uyu mugabo numwe mu bagabo nyamuneka bashobora kuzazira umunwa hariya mu gihugu cy'u Burundi turaza kuba rero tubikomozaho byose durane zacu zaduhaya bivuga ngo uru rugo rwose nyamuneka ngo abakurikiranye amakuru ngo baravuga yuko ngo barutwayemo ibikoresho byo mu nzu harimo igikapu cyari kirimo imyenda y'umugore n'iy'umugabo kandi ngo batwara n'ibikoresho byinshi cyane ngo si ibyo gusa kuko kandi ngo batwaye televiziyo ubundi kandi ngo banamwaka amafaranga agera ku 400 y'amanyekongo yo kumucungura ubuhamya rero twahawe n'abaturage bari baturiye urwo rugo abantu bitwaje intwaro muri iryo joro bavuze yuko binjiye kwa Bienveni bamutwara ivarisi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye si ibyo gusa mbere yuko biba inshuro nyinshi abanyamurenge barimo baragenda bangwa ubunuka hariya muri biriya bice ndetse bakanabavutsa ubuzima ubuheruka kandi hari undi binjiye mu rugo rwe baka abantu bose bari muri urwo rugo amatelefoni ndetse kandi banajyana inkweto uretse abo kandi hari n'abandi bagiye bakubitwa mu bihe bitandukanye igitangaje bakakubitwa babwirwa ngo ni abanyarwanda mu gihe ari abanyekongo kimwe n'abandi bose ariko abanyamurenge hano rwose bavuga ko ari abanyarwanda by'umwihariko bari muri iki gihugu ubwo rwose nyamuneka rero
birumvikana yuko ibintu byamaze kuba bihindura isura, ariko kandi biba ibindi. Ikindi kandi kirimo kiragaragara muri iyi karitsiye ya Songo, ni ibice navuga ko kugeza amagingo aya icyitwa Wazalendo ziri kugira gutya zigaturika mu misozi igiye itandukanye, zikaza zikamerera nabi abaturage rwose bagahonyangwa ku rwego rwo hejuru, amasasu menshi akararavuga. Nyamuneka buriya biragoye kugira ngo amasasu menshi araravuga wowe usinzire, ntabwo ibyo bintu bibaho. Amasasu mu gihe avuze uko byagenda kose wowe amaguru ugomba kuyabangira ingata ugakuramo akawe karenge. Abaturage rero mu majoro rwose ngo barara biruka, reka sinakubwira ngo barara biruka rwose basimbagurika bavuga bati Imana yonyine nicyo kintu kigomba kudutabara, nawe ubutegetsi bwa Tshisekedi bwarabudutereranye. Gusa uwitwa General Sultani Makenga we yamaze kuba atangaza amagambo akomeye, by'umwihariko avuga ko ibintu bitari bworohe. Mbere yo kugira ngo rero uyu mujyi ntabwo turi uwuvemo, ahubwo hagati muri Uvira FARDC na Wazalendo aho tuvugana mukeneye kumenya ninde utegeka undi. Reka iyi nkuru mbanza nyingiremo umenye ese tuvugana ninde ufite umujyi wa Uvira hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo. Kuri uyu wa mbere tariki 8 Nzeri, murabyibuka mu mwaka w'2025 ku munsi w'ejo, umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo wari umunsi wa 7 wirukanyemo wirirwamo imirwano ikomeye cyane mu buryo navuga ko budasanzwe. Kuba rero umutekano warakomeje kugenda usamba mu mujyi wa Uvira usambijwe na Wazalendo, yashyizweho n'imyigaragambyo yo guhagarika ubuzima busanzwe mu baturage, ahubwo bakayoboka inzira y'imyigaragambyo. Iyi mitwe rero ntikozwa no gukorana n'ubuyobozi cyangwa se gukorana na Wazalendo amaoperasiyo n'iperereza. Amakuru rero dufite ngo nuko ibi byose ngo byatewe n'uwitwa General Kasita Olivier, bakaba banamushinza kwanga Wazalendo, nubwo AFC nubwo bavuga yuko ngo yaje kandi no kunekera AFC 23. Ibi ni urugero rero rworoshye cyane rugaragaza amacakubiri yatangiye kumunga sosiyete y'Abanyekongo ndetse n'imitwe ikorana nayo. Nubwo rero ingabo n'imitwe bafatanyije ibi bikorwa byo kurwanya AFC, Wazalendo ngo bakingisha ngo bakangisha gukomeza imyigaragambyo niba ari byo basabye kureka kubera uwitwa General Kasita. Ibi rero muri Uvira ngo nibyoroshye na gato, kuko Wazalendo iri mu mujyi mbere y'imitwe yabarizwaga mu misozi, buri wese mu birindiro bye. Abazalendo umujyi bamaze kuwukaba, abarwanyi ba Mayimayi bari bamanutse, kandi muri ino minsi bari bacize ibirindiro mu mujyi wa Uvira hafi aho. Uretse kandi Wazalendo bafite n'abayobozi babwira ibibazo byabo, ndetse bamwe banashyizweho bamaze guterekaho n'umutwe ukora nka polisi. Nyamuneka uyu mujyi rwose ngo Wazalendo zawigaruriye kugeza ngo zikuwufata nk'igihugu cyabo bayoboye. Mu minsi ishize rero FARDC yamaganye Wazalendo karahava, uburyo rero batakoranaga ariko batumvikana, nta n'umwe uri gutanga amabwiriza kugira ngo ibyo murabizi avuye hejuru mu buyobozi rero bwa gisirikare. Ibi bintu ntabwo byoroshye kuko Wazalendo bazi imisozi barwaniramo, kuko bahamaze igihe kirekire. Muri iyi mitwe rero ya Mayimayi ni amatsinda abarizwa n'ubundi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri rusange. Nyamuneka ibintu birakaze. Ubwo rero ku muntu washaka kumenya ese ninde uyoboye umujyi, ngira ngo muri kugenda mu byumba. Amatsinda rero abarizwa by'umwihariko muri Wazalendo ubu tuvugana afite abayobozi, ndetse igiteye impungenge nuko uyu mutwe unayoborwa n'abayobozi by'umwihariko b'amakare kabisa. Urugero rero nka Rene Itongwa wahoze ari umunyamuryango wa FARDC witwa William Yakutumba. Uyu nguyu rwose yahoze ari uyoboye umutwe wa CPC, ndetse uri no mu gihano cya Loni, ngira ngo ibi murabizi. Hariho kandi na John Makanaki Kasimbiri umaze igihe kinini mu misozi ireba Uvira kandi yanga cyane witwa General Kasita
umuyobozi wungirije w'akarere ka 33 ka gisirikare, ndetse akaba ndetse na Kashumba Nyerere nawe murabizi yuko uyu mugabo kuri amatsinda yose ya Wazalendo muri Kinshasa, ndetse wanga nawe urunuka uwitwa Generali Kasita. Igisasu rero umujyi wa Uvira wamaze kukibona kizawuturikana n'aba Wazalendo bamaze kwigira akara kajya. Ikindi kandi leta yumvikana ya Wazalendo ivuga ko nta kintu na kimwe kigomba kubahagarika usibye uyu mujyi wa Uvira kubarekera. Icyo nicyo kintu cyonyine babona gihari. Mu gihe umujyi wa Uvira rero batawubarekera, nyamuneka abataramu bavuga yuko ibi bitazigera bihura, bitazigera bivamo, bitazigera rwose bihira FARDC ndetse n'abafatanya bikorwa babo. Ubu rero ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi nyamuneka kirahejwe, nta kintu na kimwe cyemerewe kuvuga ku bijyanye n'umujyi wa Uvira. Nta kintu na kimwe cyemerewe gukora ku bijyanye n'umujyi wa Uvira. Ubwo nyine icyitwa koalisiyo nyamuneka niyo navuga ko iyoboye mu buryo navuga ko udasanzwe. Ubwo rero nyamuneka ibintu mumenye ko byamaze kuba bikara, ariko kandi abifata indi ntera, ibintu byamaze kuba bifata indi ntera. Tuvuye hano rero by'umwihariko n'ubundi turacyari mu mujyi wa Uvira, by'umwihariko munyemere babwira yuko ahitwa Kalamabenge amasasu menshi nyamuneka yongeye kumvikana muri ibi bice, ndetse akaba ari amasasu by'umwihariko navuga ko akomeje kugenda afata indi ntera. Amasasu menshi akomeje kumvikana, gusa muri Uvira ubu tuvugana nubwo amasasu menshi akomeje kumvikana, ni nako abaturage nyamuneka amaguru yabo bari kuyabangira ingata bagahunga. Amaguru yabo bari kuyabangira ingata bagahunga. Ubu tuvugana rwose amakuru mfite nuko abenshi bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. FARDC rero n'igisirikare cy'u Burundi ngo bongeye kugaba ibitero bya drone mu baturage ku munsi w'ejo ndetse no muri iki gitondo. Ayo niyo makuru rwose ndimo ndakira, yenda iyi nkuru reka nyinjiremo. Ibi ryatangajwe rero nk'itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC M23 babicishije ku rubuga rwabo rwa X, bavuga ko ku mugoroba rwose wo kuwa mbere ndetse no kuwa kabiri bagize gutya bakagabwaho ibitero. Ubwo ni tariki ya 8 n'iya 9 n'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, FDL ndetse na Mai Mai Wazalendo abacancuro n'ingabo z'u Burundi bagabye igitero rero cy'urugomo rudasanzwe ku mirongo yose y'urugamba. AFC rero ivuga ko ibi bitero ngo byateguriwe mu Uvira ndetse no mu mujyi wa Bujumbura, ndetse byibasira n'uturere by'umwihariko tugiye dutandukanye, aho hakoreshejwe imbunda zitandukanye ndetse na drone. Ihuriro rya AFC rero M23 ryatangaje yuko umugabo ku banyagihugu ndetse n'amahanga nyongera gushimangira urwo umugayo, nuko banditse umugabo ku banyagihugu ndetse n'amahanga bongera gushimangira kurinda abaturage ba civile by'umwihariko mu buryo bwo kugira ngo bongere kubaho neza. Ubwo rero rwose birumvikana yuko nubwo ibitero bya drone bikomeje kugenda bibaho, nako icyitwa intare zasarambwe nyamuneka zikomeje kugenda zikanira zivuga ziti Tshisekedi ntabwo ibintu biri bukorohere, ntabwo ibi bintu ushobora kubikora ngo tugukundire. Imirwano rero ubwo ikaba ihereye aho ngaho ica ibintu hagati ku mpande zombi, icyitwa igisirikare cya M23 kigatangira guhangana n'ibitero by'umwihariko bya FARDC. Dukomereze mu makuru rero nanone akomeje kugenda avugwa mu bice byano za Kavimvira. Nyamuneka amakuru amaze kwakira ngo nuko ahitwa Kavimvira ibintu byongeye guhindura isura. Kavimvira ngo ibintu byongeye guhindura isura ku rwego rwo hejuru, ngo kugezaho rwose ngo icyitwa koalisiyo ya FARDC nyamuneka ngo ibintu byagize gutya rwose ngo bikayicanga, ngo bakabona Wazalendo badashaka guhagarara ibyo barimo barakora, ndetse ngo bakabona ubwicanyi burimo burakorerwa abasivile bikozwe n'izi Wazalendo
bakavuga bati natwe itegeko twahawe n'ubundi tugomba kuza kuryubahiriza. Ubwo rero rwose abataramu bakaba bahawe itegeko ryo kuguma n'ubundi kurasa n'ubundi nk'ibisanzwe kuri wazalendo. Gusa nyine nyamuneka wazalendo zikaba zikomeje gukora buri kimwe cyose kugira ngo nazo by'umwihariko ngo zigire zite zirwanyeho muri rusange. Wazalendo uzakamejeje, wazalendo zamaze kwambara urugamba, muzima zirarwana na FARDC ku buryo abenshi bari kumva amasasu bakagira ngo rwose ni mama 23 yamaze ko yataka, ariko mu by'ukuri ari wazalendo zagize gute zakamishije mu buryo navuga ko budasanzwe. Akavimvira rero kubatahazi nyamuneka akaba ari ku mupaka ku nkengero za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse winjira mu gihugu cy'u Burundi ahitwa za Katumba, ndetse ubu tuvugana bikaba ari bimwe mu bice navuga ko byamaze kuba bigenda bigaragaramo imirwano yo ku rwego rwo hejuru, imirwano ikomeye cyane. Ubwo rero amakuru dufite atariho ivumbi nuko n'ubundi mu gihe ibi bikorwa bitari buze guhagarara, icyitwa imiripuko mu rwego rwo hejuru ibikomeze kugenda yumvikana hano mu bice bya za Katumba. Imiripuko, amasasu menshi araza kugoma yumvikane, kandi wazalendo FARDC baraza kugomya iyi mirwano bayigiremo ingaruka cyangwa se bakomeje kugenda bayitakarizamo abasirikare muri rusange. Ibyo si byo gusa rero, by'umwihariko bikomeje kugenda bigaragara hano numva birimo biragenda biba nako rwose igisirikare cya mama 23 kiri gukora buri kimwe cyose, by'umwihariko kikinjira mu buryo navuga ko budasanzwe, kirimo kirakora buri kimwe cyose kikinjira rwose mu buryo buremereye cyane, ndetse kikinjira mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko bya Uvira, ndetse binavuga ko umujyi Uvira ushobora kwibwira ukavamo utanarashwemo amasasu menshi cyane. Abagera kuri 15 rero bitabye Imana aha za Kavimvira nyuma y'amasasu menshi cyane akomeje kugenda aca ibintu. Bujumbura rero wazalendo zamaze kwinjira by'umwihariko nyamuneka ngo arimo abashaka ubwitwa General Kasita, ndetse uyu nguyu ngo bakaba bamushaka mu buryo cyangwa ubwiza by'umwihariko kugira ngo bamwivugane. Rero rwose Bujumbura navuga yuko by'umwihariko ibintu naho ishobora kuza gukomeza guhindura isura. Bujumbura urugamba rushobora kuza gukomeza guhindura isura, tukabona abazalendo bari kugenda batera amabombe cyangwa se banarasa mu mahoteli agiye atandukanye. Urugamba rwa Kongo rero rwahinduye isura Burundi, by'umwihariko aho ihuriro rya AFC riri gutangaza yuko rwose ngo bari bwihanangirize ikintu bita Umurundi na FARDC, by'umwihariko kuko ngo nabo batarimo barashyiramo ubumuntu mu kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye, kandi birimo abasivile by'umwihariko benshi cyane, birimo abasivile rwose batari bake muri rusange. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara nyamuneka nuko ubu tuvugana mu bice bigiye bitandukanye byano za Burundi umutekano wakajijwe mu rwego kugira ngo nyamuneka baze guhangana n'icyitwa abazalendo. Bivugwa ko rwose bamaze kuba bakamiza, ndetse bamaze kuba rwose bataka mu buryo budasanzwe. Amakuru dufite rero atariho ivumbi mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi mu kugerageza gushaka uwitwa General Kasita. General Kasita rwose nyamuneka uyu nguyu ugikomeje kugenda uhigwa mu buryo navuga ko udasanzwe. Ubu tuvugana rero by'umwihariko andi makuru ndimo ndagenda natira agenda, reka tuve muri ibi bice by'umwihariko bya za Uvira duhite dusimbukira hano mu bice bya za mu misozi miremire y'iminembwe. Navuga yuko naho rwose nyamuneka ibintu byamaze kuba bihindura isura ku rwego rwo hejuru, birugeze kugeza amaginga rero ikomeje kugenda n'ubundi yumvikanamo amasasu menshi, ndetse icyitwa wazalendo amakuru angeraho tuvugana nuko zirimo ziragenda ngo zihungira mu bice bigiye bitandukanye, nyuma yuko rwose ngo igisirikare cya mama 23 gifatanyije na twirwaneho ngo cyamaze kuba kibavugutira umuti usharira cyane. Ngo kirimo kibavugutira umuti usharira cyane kabisa, ku buryo ngo kugerageza kugaba igitero cyangwa se kwataka defense zabo biba kuba ari ikibazo navuga gikomeye cyane. Ubwo rero rwose nyamuneka icyo nakubwira cyo ibintu hano naho byamaze kuba bihindura isura. Amakuru dufite rero by'umwihariko ngo nuko nubwo ibi byose bikomeje kugenda bibaho, ari nako ngo icyitwa intare zirimo ziragerageza kugenda zigira imbere, by'umwihariko zifata ibice biri strategique
ibice biri strategique rwose bikagenda bifatwa mu rwego kugira ngo ibintu bize kuba bigenda neza, kugira ngo n'ubundi ibice Wazalendo zageragezaga kugabamo ibitero bajye basanga n'ubundi abo ubwabo bamaze kuba babikaba muri rusange. Ubwo rero rwose nyamuneka icyo nakubwira cyo ahangaha, Wazalendo ziri gukubitwa nta kabuza, ziri gukubitwa nta kabuza n'abasirikare b'abarundi kuko uwitwa rwose generali nako uyu mugabo ni Colonel Aron Ndayishimiye aracyahura n'akaga gakomeye cyane, aracyashwiragizwa. Za Rugezi rero icyo nababwira cyo nuko abasirikare benshi b'u Burundi n'ubundi bakomeje kugenda bahurira n'akaga gakomeye cyane, ndetse bamwe muri bo barimo baragenda bahasiga ubuzima, bakaba bakomeje kugenda boherezwa iwabo mu rwego kugira ngo nyamuneka ibintu bitaguma kuba bibi cyane, mu rwego kugira ngo ibintu bitaguma kuzamba. Nyuma y'uko rero by'umwihariko ibi bice bya za Rugezi bikomeje kugenda by'umwihariko byinshi hano muri makaritsiye agiye atandukanye, icyitwa Intare zihigarira, nako rwose namaze gukura amakuru y'uko ubundi biraza gukomya bikagenda bityo, kuko ngo icyitwa Intare nyamuneka ngo ntabwo zikeneye habe namba umuntu uri bukomeze kugenda